Jine Kumêrek di mala xwe de cihekî terxan kiriye ji bo karê nîgarkêşiyê bi rêkeka cêwaz û cuda ji nîgarkêşiya li ser tabloyan tête durustkirin. Kerestên destpêkî, dare û zilên berdidanan e. Tabloyên sirinj rakêş lê durust dikin. Ev ji Numêre karê xwe dest pê kiriye her ji azadkirina Mosulê ji destên Daeş û heta nûke ew berdewam in. Boye jêderê jiyana wan. Her tabloyek bi bihayekî dihête firotin. Hindek caran bi rêka sosyal medyayê daxwazeka êcar zor li ser karê wa dihête kirin. والله نحن واحد كان يساعد الثاني. Bu xwedê her yek ji me alîkariya yê dike. Di destpêkê de ev hizra min bû. Zilamê min ji vî karî hez dikir. Lê nizanîbû çawa bike. Lê min jî xwest ku ew kar bike û ez ê piştîwaniya wî bikim. û hêdî ew fêrî vî karî bû. û car carna ew bi serê xwe dike û spas ji Xwedê re ku ez karim karê malê û vî karî bi hev re bikim. شغل البيت وشغل الرسم. والله زوجتي طبعا هي هفجینا من کسایی که ویا دماهی دجیانا من دا جبر کو آلیکاریا من و هاندانا من کریه بو وی کاری زور جار از دی بیجم تو بلاو بکم من درفتینه وکو تو دزانی افکاره پیدوی بریا میدیا جواکی بیتا بلاو کرن حتا کو خلق ببیند نابد از کاره که بکم لبر خود دابنم دمال دا دوی خلق ببیندن. Hunerê evan ji Numêra ji keltûr û mêjoya Iraqê û Herêma Kurdistanê bixwevedgirîtin. Her ji çiya û dol û nihalên Kurdistanê û heta digehîte ehwarên Basra ku li başûrê Iraqê ne. بدايته من الشمال من شمال الحبيب من كردستان. من جبا کورامه یا خوشتوی جی کردستان دست بکریه من گلک تابلو لسر درست کرینه و بداری نقشاندینه و که هند بینن کاری من یه دماهی تابلو که لسر احواران و دیمن جوان تیدانه هر واسا شناشیل نجف من کرینه تابلوک. روژانه جمال و افراح پتریا دمین خواه لأوی جهید بورینن دا کو جدر جیانا خواه مسوگر بکن. تابلو هیا بکوجم 100,000 دینارین عراقی فروتینو حتی دگهیت 50,000 دینارین عراقی. هیویا وان اول آینده که نزیک اوان جهه که برفره هبیتن دا کو داهنان مستر بکن ده چارچوه کار خودا. کاوا عمر دنگ امریکا موصل.